Pini mati jong ni phai thongke bani ada por phai kri si apor pen rangsina sarpo auditorium holalong lurulangso dipolong Karbi Anglong Autonomous Council Art and Cultural lapen Cultural Affairs asai campaign chepatu pipon si ingdeng phokep Karbi risonimso rongaji ketalon pen pachiton si thongke bra hini kesia zones mate hawar amaya tumaphan Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong kerona jame kedeng pon Bangso Mailong TCRO Dilip Kathar pen mai chepahem huponsi Karbi traditional tools ku nok lapen chong kerona jame pangcheng ponlu Bangso Mailong jesemet non ingdeng phokep Karbi risonimso rongaje sertalin ketalona long methanga khai angthek kithir kluk asonamung pen kilun ke kan sitame kachepaklang ponji aphansi bangso sai dengpon Kidam tanga por hut langdam lipute Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong sitame kithir kluk avi La sopen langchari pon pamisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM in charge Art and Culture Department Surjo Rong Pharatuma phan kachuning riponating non sertalina sengkan kitalon pon hut anki kachepatia long kinang sot ason mate Karbi traditional tools sitame kithir thip ason pensi Silam Ponpen, Karbi Anglong Angkang Pialong, Hawaramay Kido Anlapen, Karbi Anglong Pen Angtan Kido KCS, Hawaramay Atuma Pantame, Karbi Traditional Tools, Ron Ponlonglo. Art and Culture Department Pen, Karbi Traditional Tools, Mate Rinkironga Ku, Chong la Penok, Kerona Siding Pono, Esela Mansokeron la Banke Pining. Karbi resin sorong aja sertalin ketalon pen kepaceton pon sila masuk keron pon ningkan hinia prang isi Karbi Culture Society mate Karbi Tangsong pen isi kapingkat dulu Department of Hanje nang tumahin pen jong se la bang so ahoga hak chong anok jong se ron pen mo sertalin hut ke hala pen jong se ke kan cepate I bahala so arit nong chingdi huta ke en tame jong sela so en pulon te kelang alon dum jodi kolam the sinang palelo sela so teng pensi isa phando e temon ta chuning asabo ronlo ako pining ako selam to si ron tholo si nona teng pulte thongke bra hini ba hawarame tumhan mangke pachitang pluan ronlong po pini Bangso Mailong Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar in charge Art and Culture Department chitong dun si prekjam hawaramai pen kewang Claim bang for tumari ding pipajer ponlo Bangso Mailong KCS Dunmai Phu Hukum Singh Be Joint Secretary Art and Culture Department Nirupama Timungpi Deputy Director Rani Terangpi KTM CRI Principal Bonsom Kathar lapen Hawaramai pen kewang amai phu kongchun bangatum chetong dunsi Karbi traditional tools kerona jabeng misen pen pichun pon News report long sa daring ti Karbi Anglong Live